Programiranje u C#. Rekurzija. Napisati rekurzivnu funkciju koja vraća najveći element niza, odnosno maksimum. U ovom primjeru funkcija dobija niz, njegov broj elemenata i treba da nam vrati najveći element. Prvo ćemo definisati niz celih brojeva. I napravit ćemo funkciju. Static int, znači vraća nam ceo broj. Max niza nek se zove. I funkcija znači dobija niz a i broj elemenata niza. N. Što ćemo uzeti za bazni slučaj? Pa ukoliko niz ima jedan element, znači to je taj maksimum. Znači ako je n jednako 1, vrati a od 0. Znači ako niz ima jedan element, njegov indeks je 0, znači vrati samo taj element. A ukoliko nije, potrebno da ih proverava. Tako da kažemo vrati mat.max. Pozivamo znači pomoću funkcije maksimum koja će nam vratiti veći od 2 broja. I znači element koji trenutno provjeravamo, a od n manje 1, zarez i pozivaj dalje. Znači rekurzivno za ostale elemente i šaljemo niz a i n manje 1 da pređe na sljedeći element. Još jednom ovdje da pogledam, znači koliko znači imamo broj, ovdje da li je broj cifara jednak 1, znači, odnosno da li je broj elemenata u nizu jednak 1, ukoliko jeste, vrati taj element kao maksimum, ukoliko nije, znači recimo posljednji element 12 i poredi ga sa rekurzivno pozovi dalje, znači ovdje poziva šalje niz a, ali za jedan manji element, znači sada će poslati bukvalno ovaj niz, opet u ovu funkciju, i sada će opet 9 da se poredi, sve dok ne dođe do posljednjeg elementa, onda će nam vratiti trojku, pa će bukvalno biti poredi 1 i 3. On će da poredi 1 i 3 i vratit će trojku. Zatim će ta trojka dođe do 18, poredi 3 i 18, vratit će 18, onda će 18 da dođe, poredi se sa peticom, ostaje 18, pa sa 9, 12 i na kraju 18 je pobednik da kažemo i to je naš najveći element. Pozvat ćemo ovdje max niza, poslat ćemo niz i poslat ćemo broj elemenata niza. To. Pokrenut ćemo i evo dobijamo da je naš maksimum 18. Opet isto i ovdje možemo napraviti funkciju koja samo dobija niz. Možemo isto ime, samo ćemo staviti niz a i jednostavno ćemo rekurzivno pozvat ćemo ovu funkciju max niza sa 2 parametra, a ona će sama odraditi rekurzijom maksimum. Ovdje ćemo staviti return max niza i stavit ćemo ovdje a i a.length. Izmenit ćemo glavni program tako da pozivamo samo sa jednim parametrom. Tako nam znači izgleda lepše. Znači ovdje u stvari imamo niz i pozivamo funkciju max niza da nam vrati maksimum niza. Funkcija ulazi, znači poziva se ovdje, ova poziva ovu drugu funkciju sa 2 parametra, znači niz i broj elemenata niza, ulazi ovdje, ona će rekurzivno da odradi, vrati maksimum ovoj funkciji, ova funkcija će to vratiti u glavni program i naredba za ispis će nam ispisati maksimum. Provjerit ćemo, stavit ćemo neki nam na početku maksimum, ovako, evo radi, stavit ćemo nekaj na kraju maksimum da provjerimo te ekstremne, to je ta funkcija, znači rekurzivna koja nalazi maksimum niza.